reka ngwe kaze mu makuru ya siporo agiye atandukanye. Reka nkubwire ko irushanwa rikomeye cyane ririzwa hariya muri Espagne, nubwo wenda bivuga ko rwose ni irushanwa ryahawe gukinirwa mu Barabu muri Arabia Saudite. Irushanwa rero rigomba kuba ryahuza ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Real Madrid, amwe mu ekipa akomeye cyane ku isi, afite n'amazina akomeye, afite abafana. Ngira ngo rero ni El Clasico igiye kuba kuri iki cyumweru, igomba guhuza ikipe ya Barcelona ndetse na Real Madrid. N'umukino uri buze kuba utoroshye cyane, n'umukino abenshi bakomeje kugenda bavuga ko ushobora kuza kuba wasiga inkuru rwose itari sawa cyane ku bakunzi b'ikipe ya Real Madrid, ko bavuga ko ari ekipe muri ino minsi itameze neza ugereranyije na FC Barcelona. Hari rero possible lineup zamaze kuba zijya hanze, byose turaje tubikubwire, uraza kumbwira niba wowe wumva rwose ibyo bintu bishoboka kwa ikipe ya wabufana hagati y'ikipe ya FC Barcelona ndetse na Real Madrid. Reka turebe rero Real Madrid ndetse na Liverpool lineup possible. Lineup iravuga iki cyase abashobora kuba babanzamo babigeranye nuko amakipe amaze igihe yitwara. John Garcia munyezamu kipe ya Joe Garcia no munyezamu kipe ya FC Barcelona kuri system ya 4-2-3-1. Mu izamu rero Garcia, hanyuma Jules Koundé kuri kabiri, mu gihe Barde kuri gatatu witwa Kubanzamo ndetse na Garcia bakaba bateganyijwe muri defense centrale. Uraza kumbwira Pedri, umwe mu ba mediateur midfielder biza isi ifite kugeza akanya, ndetse n'witwa De Jong muri mediane, hanyuma Lamine Yamal umuwinga mwiza cyane kuri 7 witwa Rafinha kuri 11, hanyuma Dani Olmo akaba ariwe ukina nk'umu pointer muri mediane, hanyuma bakatakisha witwa Torres. Use wowe urumva ina ekipe ishobora kuba yatanga umusaruro ugereranyije? Witwa Lopez akaba rwose ari hanze muri no possible lineup abantu barimo ba predicting. Thibaut Courtois mw'igihura rw'ikipe ya Real Madrid kuri system ya 4-2-3-1, hanyuma kuri kabiri Valverde, kuri gatatu Fernandes, hanyuma Juesen ndetse na Asensio bagakina muri defense centrale. Kamavinga na Chouameni bakaba bari kubikurikirana rwose muri mediane. Uruhande rw'iburyo ukari 7 agacaho Rodrigo, ibumoso kuri 11 agacaho Vinicius Junior, mu gihe kandi Bellingham yaboye rwose mediane hariya. Kindi kandi witwa Mbappe Kylian ari ushakisha ibitego cyane ko rwose kuri ino El Clasico. Mbappe Kylian yamaze kuba bavuga ko ngo imvune yamaze kuba yoroha. Mutegeza rero tukareba se biraza ko bimeze bite Hans Flick na Xabi Alonso, nindi rubuze kuba yigaragaza muri rusange kuri ino El Clasico. Igomba kuba rwose kuri ino tariki ya 11 saa 3 zuzuye cyane hariya muri Arabia Saudite. Umwe mu kintu rwose abantu benshi bakomeje kuvuga ko uzaba ari urucabana. Si ibyo gusa, hari n'indi mikino iteganyijwe kuri uriya munsi, aho nko muri shampiyona y'Ubudage Borussia Mönchengladbach iraza kuba yakinnye na Augsburg, mu gihe Bayern Munich izaba yakinnye na Wolfsburg. Tutegereze rero tuzarebe ibyo ari byo. Indi mikino izaba ikomeye nko muri shampiyona y'Ubutaliyani, Lis izaba yakinnye na Parma, Fiorentina yakinnye na AC Milan, Hellas Verona yakinnye na Lazio, hanyuma Inter Milan izaba yakinnye na Napoli. Ugomba ngira ngo barabura abantu bashaka kumenya ibyo ari byo. Ko byifashe kabisa. Ikindi wamenya ni iki? Nko muri Espagne naho shampiyona izaba yabaye. La Liga nayo Vallecano na Mallorca na Levante yazakinira Espanyol. Rero gutegereza rero tukareba uko amakipe azaba yitwara. Nigeza ko ushuwa mbanye guhaye bankubwiye ko byifashe. Gutegereza rero twebe ko rezilita nyine zizaba ziri kubyanzura muri rusange. Hanyuma kino rero nakubwira
kuri resulta z'andi ma ekipe agiye atandukanye uburyo ibintu biba byagiye bigenda. Kuri uwa gatandatu muri weekend byabaye bigenze bite. Real Oviedo yanganyije ni muri Espagne, shampiyona ya Espagne, yanganyije na Real Betis. Villarreal yongera gutsinda itsinda Deportivo Alaves imaze igihe ititwara neza, yaje kubinyabika ibitego 3-1. Girona itsinda igitego kimwe ku busa Osasuna. Hanyuma ikipe muri Bundesliga muri Budage, ikipe yitwa Heidenheim yaje kubinganya na Cologne 2-2. Freiburg itsinda 2 ku busa ikipe yitwa Hamburg. Hanyuma rero St Paul ndetse na Leipzig, iki mukino rwose icyatumye utaba tuzagenda tumenya ibyo ari byo, kuko nayo umukino wabaye baje kuba suspende. Union Berlin yaje kubinganya na Mainz 0-5 ubusa ku busa. Ikipe yitwa Werder Bremen yaje kuba naho ni umukino utigeze uba nyine na Hoffenheim. Hanyuma Bayern Leverkusen yaje kubitsindwa na Stuttgart ibitego 4-1, no kunyagirwa nta nubwo ari gutsindwa. Muri Butaliyani ikipe ya Como yaje kubinganya na Bologna 1-1. Udinese inganya 2-2 na Pisa, mu gihe AC Roma yashije gutsinda Sassuolo ibitego 2 ku busa. Atalanta atsinda 1 Torino. Muri FA Cup imikino yindi yari yabaye, Everton yaje kubinganya na Sunderland 1-1. Andi ma ekipe nakubwira uzi nka Leicester City tweneza itsinda 2 ku busa. Ikipe yitwa Sheffield Town Wolverhampton yanyagiye abavuzabonye ikipe itsinda nayo ibitego 6-1. Ikipe yitwa Shrewsbury Town Brighton Albion Hove nayo yabonye ikipe itsinda ibitego 5 ku busa yitwa Belham Wood. Bandi nayo yaje kunyagira agakipe kitwa Millwall ibitego 5-1. Southampton itsinda 3 ku busa ikipe yitwa Da Costa Rivers. Fulham nyagira 3-1 ikipe yitwa Middlesbrough imwe mu ekipe n'ubundi yeze no kubarizwa mu cyiciro cya mbere. Ipswich 2 ku busa itsinda ikipe yitwa Blackpool. Manchester City yafashe ikipe yitwa Exeter City itsinda ibitego 10-1 my friend. Yaza tunyuzemo no mukino bamwe mu batsinze katurebe ko n'abakinnyi benshi batsinze abitsinze ibitego. Antoine Semenyo nakubwira ko yatsinze igitego cye cya mbere muri Arsenal mu ikipe ya Manchester City nyuma kuyisinyira. Uri hasi starahawe na Sheriki igitego cya 6 niwe wagitsinze. Barimo rero subwo abantu batsinze bino bitego twabitsindaho cyane. Tugereza rero tukareba ama ekipe yanyu ko ari buze kuba yitwara mu yindi mikino igiye itandukanye. Ndagushimiye cyane, kangubwira ngo hasta la vista, amakuru y'imikino.